Jax nawe testimony mntaka baba uyabona into engifuna ukuyitsho lapha ngiyafisa ukuthi abantu bayi-understande kahle njalo bayizwisise ukuthi ngithini. Uyabona uma umuntu uma uzala kuthiwa mhlophe uzala uphethe iziphiwo zakho zonke ngezandla zombili ngapha la ngapha. Kodwa into eyingozi naso engifisa ukuthi abantu bayinazelele kahle, umuntu lo muntu kumele bekwazi ukuthi isiphiwo sakhe yini. Uyabona wena ma isiphiwo sakho singesokuthengisa amatamatisi noma esokulima indlubu. Ekulimeni wena mfowethu ungazitholisa ushabangisana nodriver webhasi steering sebhasi kaDono ngumlimisi. Kuyingozi kakhulu lapha sifuna abantu abafana labo Jofwane, abantu basendulo umuntu wathi mayeloko ebhizi ebhabhathize eJordan wakubona ngomoya bendoda ezayo nguJesu Kristu. Mayizofika lapho kuzamele ukuthi emdedele wayekubona ngomoya njalo nenhliziyo yakhe ivuma. Manje ngiyathanda ukunazelela kithi lapho sibalutshwana balenhliziyo ezivumayo. Like for example mayekhona lapho tini inhliziyo yakhe yavuma akaphakamisa isandla ke sibone. Yeah, ake sibone lapho sandla phezulu. Abati pasi masifikile atetelwa abade bepaka mechi santa kasibone abati bapana lo Joan abapana lo Joan abapana lo Joan mpolobes oye fuma wabona kufale ngoza itetele. Oh amen hallelujah, amen hallelujah, oh amen hallelujah, amen hallelujah, oh amen hallelujah, amen hallelujah. Abati nkosi masifikile atetelwa abade bepaka mechi santa kasibone abati bapana lo Joan abapana lo Joan abapana lo Joan mpolobes oye fuma wabona kufale ngoza itetele. Oh amen hallelujah, amen hallelujah, oh amen hallelujah, amen hallelujah, oh amen hallelujah, amen hallelujah, oh amen hallelujah, amen hallelujah. Uyazi ngathi ngimase ngithethe isikhathi sami ngananzelele ukuthi uSathane kanye lencebo zakhe sebedlalela phezu kwesiphiwo sami. Nakho uGapasi ngamtshela ngathi baba nangu uSathane baba sebedlalela phezu kwesiphiwo sami nabantu abantu. Wathi mayizongiphendula uJehova wazongiphendula ngelanga lesithathu wathi hamba uye kuSathane futhi umtshela ukuthi ngitheka abasuke phezu kwesiphiwo sakho ngokuba bazasimala. Ngithe mangivuka ekuseni ngaqonda kubathandi be-African band abantu abafana nabo KK Wane obosi weliweli. Ngathi manje ngiyadingisisa ngalo lolu daba ukuthi manje ngenze njani. Bangitshela ukuthi hayi samfana ungakhulumeli phezulu ngoba kuyingozi lokho. Thina sisakudinga sifuna ukuthi uqhubeke lokusishayela ingoma. Ngabatshela ukuthi ngoba sokubonakele sokumele ukuthi ngikufeze. So ngokunjalo kumele ngiyabatshela wena ulalele uzwe sengibaduduza ngengoma ibachiya bedanile. Qhubeka siyakhona kuSathane fika siyamtshela udaba lakhe. Yadisa abantu velelo ngeliakala litungakhulumeli phezulu bazakubulala laba bantu. Wenyekelele nkulume ngoba vele ngathi sekuyafana nje. Wathi basibane mhlawumbe njengomusamandlu babo njani obebonisa isesakhe sonke siphela kancane kancane bevela amatshe
talenti yabo akelimeyini vuleni ndlela mina ngifesa isiphiwo sami isikhathi siyangishiya sengifuna ukushumayela ivangelini amakatari bejabula abalizwayo oh amen haleluya amen haleluya oh amen haleluya amen haleluya oh amen haleluya amen haleluya yalizwa bantu vele lonke liyakhala liphuma khulumela iphezulu bazakubulala laba bantu wenyinelele nkulume ngoba vele ngathi zokabona nje wathi bazibona intambenje njengosomazi babo mdabini ngobebonisiswe sakhe sonke siphela kancane befela amatalenti yabo akelimelile vuleli ndlela mina ngifesa isiphiwo sami isikhathi siyangishiya sengifuna ukushumayela ivangeli lamakatari bejabula abalizwayo oh amen haleluya amen haleluya oh amen haleluya amen haleluya oh amen haleluya amen haleluya yalishumayela bakithi ivangeli emasontweni nasemakatharini kodwa abantu abafuna ukufundisa angazi kumele senze njani ngokunye kwakhona